Yes. Twagarutse rero abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga nk'uko murambibabwira. Ubu ngubu ndaje rero kugira ngo mbahereze amakuru adasanzwe. Ni amakuru yiganjemo byinshi turi gukomeza dusanga ku ma social media, ku mbuga nyinshi. Ubona uko bakomeje kuzana ikintu cy'ikinyoma, bavuga ko Corneille Nangaa yabashije guhura na Ambiscade hariya muri za Kibumba, ndetse muri bamwe mu bari kumwe nabo bakabasha gukomereka, abandi bagapfa. Turaje kugira ngo tubahereze amakuru y'ukuri, amakuru yizewe. Murabizi ko nta handi mwayasanga uretse ku Intare Official. Mugire rero Imana n'amafaranga, kandi mugire impagarike n'ubugingo, mukomeze mugubwe neza rwose. Umugisha w'Uwiteka Imana ukomeze ubane namwe. Ni amakuru menshi rero tubazaniye ahangaha, hamwe amakuru y'imirwano, harimo kurasa kw'indege za FARDC zikomeje kugaba ibitero kuri M23 mu bice bigiye bitandukanye. Ubona ko iyo zo bita avion de chasse bakomeje kugaba ibitero mu gace ka Walikale, ariko ukibaza ni kuki aka gace gakomeje kugabwaho ibitero. Turaje no kugira ngo tubisobanure. Imirwano irakomeje kuri kino cyumweru, imirwano hariya muri Osobanyungu mu malokalite amwe namwe. Turaje tubabwire imirwano iri kuhabera. Amasasu yarayavuga mu mujyi wa Goma, akaramuka avuga. Ubu ngubu byaba bimeze ute hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma? Turaje tubabwira situation uko zitwaye. Kamituga ubu ngubu muri territoire ya Mwenga byitwaye gute? Abarundi bimeze gute? Turaje kugira ngo navyo tubirebeho. Ubona yuko bamaze gushya ubwoba, ibintu byakomeje gukara rwose. Ubwo bagendaga, turaza ngo turebere hamwe uburyo bagendaga, ibyo batwaraga, uburyo bwose bagenda bari abasirikare b'u Burundi hariya muri za Kamituga muri territoire ya Mwenga, nabyo tuze tubirebere hamwe. N'ubundi buce bwose ubona ko bukomejemo imirwano. Reka rero nsuhuza abavandimwe. Hari umuvandimwe uri muri Australia, reka ngusuhuze cyane. Yampamagaye ambwira yuko akurikirana Clever Bemba, nanjye ndamukunda kandi mwifurije kugira Imana n'amafaranga. Ariko mujye mugira amafaranga, n'ubundi mujye munatwibuka, muvuga ati ikeneye amamega, muri mu ngendo. Ibyo byose Intare Official mudutere inkunga kugira ngo n'ubundi tubagezeho amakuru y'umwimerere. Nimero murayibona iri aho ngaho. Ukeneye gutera inkunga wadutera inkunga kuri iyo nimero. Ikindi wenda navuga, mukomeze mukore subscribe kandi mutube hafi, muduhereze ibitekerezo byanyu. Abakeneye kujya muri Intare Official, urubuga rw'Intare Official, ni karibu cyane. Aho ngaho rwose murahabona, mutwandikire kuri izo nimero ziri aho ngaho, ubundi tubashyire mu rubuga rw'Intare Official. Reka wenda ano makuru nyatangirire kubivugwa kuri Corneille Nangaa. Murabizi ko hari ingendo nyinshi mu gice cyamaze kuba libere, igice cyamaze gufatwa n'intare za Sarambwe, igice M23 yamaze kwigarura cyamaze kuba libere. Ntabwo ari ukukigarura kuko ni igice cy'iwabo bari baranyazwe, bari baratswe na FDL, bari baratswe na za Wazalendo, bari baratswe n'Abarundi, bari baratswe n'abo muri Sadeke, bari baratswe n'aba bihugu by'amahanga. Imyaka 30 kabe yarishize, n'ubundi bamwe mu banyamuryango, bamwe mu nshuti zacu, bamwe mu babyeyi bacu, bamwe mu bana bacu batahagera, ariko ubu ngubu bakaba baramaze kuhagera. Ni ukuvuga ngo bakomeza gusirikira. M23 barasirikira muri Alliance Fleuve Congo, baragenda. Amakuru aravuga ko Corneille Nangaa bashije gutegerwa hariya za Kibumba, bamwe bakaraswa mu bari bari kumwe muri delegation ye. Ni ibintu byo kubeshya. Ndababwiza ukuri ko kuri uno muhanda uva Rucuro Goma, kugira ngo uzapfe kubonamo Muzalendo cyangwa FDL baza hariya ku muhanda bakabasha gutega bakarasa delegation irimo Corneille Nangaa, ni ibintu bigoranye cyane, ni ibintu bitapfa gushoboka. Ahubwo ikintu kiriho ni bariya ba Wazalendo bagiye bajya gukora bya bitero Shuma. Ndibuka ko hari imodoka ya Nowa imwe baherutse gutega bayirasamo, yari iri umuntu wari wicaye imbere aza gukomereka. Mazari n'umuntu amaze gukomereka, ayo mafoto abaho kuko urabizi ko abantu bahita bagenda bagafotora bakerekana ibintu byabaye.
ibyo rero barabikoze. Ayo mafoto muri iyo modoka ya Nowa niyo baje kugaragaza. Murabizi no muri delegation za Corneille Nangaa, abantu bazi delegation ziwe nta modoka ya Nowa ibamo, nta modoka ya Nowa igendamo, igenda muri iriya delegation yiwe mu convoy. Delegation ya Corneille Nangaa ashobora kugenda mu modoka zigiye zitandukanye, ariko aba ari imodoka twavuga za zindi z'ibifaru rwose, ubona ko ari imodoka biremereye, kandi noneho akaba afite abasirikare bamurinda. Ndibuka mu minsi yatambutse nahuye na delegation ye ndi guturuka za Masisi, ariko icyo gihe ari kumwe na Bertrand Bisimwa, bari bagiye za Masisi. Ndibuka ko bageze mu Bihambwe bagana n'abaturage, bagera za Gatare bagana n'abaturage, bagera Gashebere bagana n'abaturage, Masisi centre bagana n'abaturage. Wenda ntabwo babashije gukomeza kugira ngo bagere hasi, bagere za Nyabyondo na za Rwashi. Nuko ngo rero ayo makuru avugwa na makuru y'ibinyoma. Ahubwo wenda reka tunagaruke n'ubundi muri kiriya cyo bwari za Kibumba, n'ubundi ni muri territoire ya Nyiragongo, ni hariya muri za Muja hejuru, kuko Wazalendo yaba nizo FDL ntabwo zibasha kuba zamanuka ngo zive iyo hejuru mu misozi, zibashe kuba zagira Kibati ku muhanda. Kereka wanashize nk'amezi agera nko muri 3 4 hariya ku mabere y'inkumi hejuru ya za Kanyamahoro, hari inka zabashije gutwarwa nizo za Wazalendo, nizo za FDL. Wenda ayo makuru yo yigeze yabaho, ndabyibuka kuko ibyo bintu byigeze byabaho, ariko hashize igihe kitari gito ibyo bintu n'ubundi bibayeho. Ibyo bintu bibayeho rwose, ubona ko ari ibintu Wazalendo na FDL batapfa kugira ngo begere kuri uriya muhanda, kuko ukurikije uburyo uriya muhanda n'ubundi ucungirwa umutekano, biragoye kugira ngo umuntu akubwire yuko Wazalendo bazamanuka babashe kugera hariya ku muhanda bagende bicyure. Abari baje rero hano mu mujyi wa Goma, ni mu nkengero z'umujyi wa Goma, kabona duhite tuwanasimbukira n'ubundi. Abari baje hano ni muri Nyiragongo, nuko ngo umutekano wamaze kugaruka. Ni mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, ni muri territoire ya Nyiragongo, ni muri groupement ya Muja, iri mu birometero 4 uvuye mu mujyi wa Goma, ni muri chefferie de Bukumu. Nuko ngo niho haraye hari amasasu, ariko intare za Sarambwe zabashije kujyayo, zimaze kujyayo n'ubundi ziragenda zirabatangatanga, zirabagotagota. Abenshi muri bo ku makuru ufite nuko bafashwe, harimo FDL zabashije gufatwa, Wazalendo babashije gufatwa. Wazalendo bari muri Maimai hariya, ariko bo muri abo bafashwe hari 3 nabonye babashije kugaragaza, bavuze ko bo bari gutoroka, bari kubona ko batazakomeza kuba mu ishyamba, mu gihe bari babazanye mu yo bita ravi, ngo ni ravitayema, doke nukuza gushaka ibyo kurya babikura mu baturage, ngo ariko bababwiraga ko bagomba gusibura bakagera mu mabotike arimo umunyu, umuceri, kawunga, ibishyimbo n'isabuni. Ati ibyo bintu nibyo bari bafite gahunda yo kuza gutwara, kuko ari muri parike ya Virunga nta kintu kiriyo. Ndetse akiyongeraho ko na bimwe mu biryo mu byo FDL yarahinze muri biriya bice, intare za Sarambwe n'abaturage babisaruye. Kuba ngo babwiraga abaturage, ndabyibuka ko ibyo bintu byigeze kubaho, abasirikari ba M23 bakagenda bakabwira abaturage, mwe ntimwicecwe n'inzara, kandi FDL zarahinze hano muri parike ya Virunga, bo bagafunga, ubundi abaturage bagasarura, bamara gusarura bakongera bakigarukira inyuma bakajya kurya. Ibyo rero ni ikintu cyo twavuga ko ari ikintu kidasanzwe ku ntare za Sarambwe, ubona ko zigaburira abaturage. Aganje kamaze kongera kugaragara, ariko hari abawashije gupfa muri izo za Wazalendo n'izo za FDL. Ni ukuvuga ngo rero muri no mugoroba wo kuri kino cyumweru n'ubundi ku itariki 19, agahenge karahari, agahenge karagaragara hariya, ubona yuko ibintu byatangiye kuba vyiza muri kiriya gice cya hariya, ubona uko cyari kibasiriwe n'ubundi na Wazalendo. Ariko ikindi kigaragara nuko intare za Sarambwe n'ubundi zakomeje kubakurikira hariya muri parike nationale ya Virunga. Ubona ko ku nkengero uri kuva muri parike ya Virunga, izo nkengero zose intare za Sarambwe zamaze kwafunga, ku buryo
kongera kwinjira bigoranye. Ariko noneho iyo ikindi navuga nuko bari abajama bajya babona ko ibintu donc bagasa n'abibagije. Uribuka ko baramaze igihe kirekire batagaba ibitero hari yaba mu nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse uribuka ko hari n'umunsi bigeze kuza bagera muri quartier Ndosho, ariko ubu ngubu basa naho bari batangiye kwibagiza, ariko ukabona yuko n'ubundi ibikorwa byabo navuga by'ubujura n'ubundi bikomeye. Reka twisimbukire tugenda turebere hamwe guhera mu gitondo habaye icyo bita M23 yabashije kwataka Wazalendo Maimai bari muri lokalite ya Showa, ni muri secteur Oso Banyungu, ni muri territoire ya Masisi. N'ubundi ahabashije kumvikana imbunda ziremereye n'izoroheje nuguhera saa 12 za mu gitondo muri uriya rusisiro rwa Showa, rwango imirwano yari ikaze. Intare za Saramwe cyangwa M23 azabashije kubakuramo, ariko hariya muri Showa n'ubundi hari hamaze ibyumweru bigera muri 3 haberamo imirwano. Ni imirwano rero yamaze amasaha 4, amasaha 4. Ku makuru dufite nuko umukoloneli wo muri Maimai ya PSLS yabashije kwagwa, ndetse n'abarwanyi 13 uriya mirwano yabaye y'amasaha 4 babashije kuhagwa. Umukoloneli wo muri APSLS n'abarwanyi 14 babashije kuhagwa, 3 bafatwa amatekwa, umwe niwe wafashwe yakomeretse. Haza gufatwa imbunda yo bita Kibariga, manza rero yafashwe. Buniyo mbunda nini mbona bavuga yafashwe, ariko hari ubundi bubunda n'ubundi buno bwa SMG bwa K47 n'ubundi bwabashije gufatwa hariya muri Showa. Ubu ngubu agglomeration ya Showa ikaba irimo intare za Saramwe, irimo M23 babashije kwirukansamo Wazalendo babarirwa muri groupe armée iyobowe na General autoproclamé Janvier Karayiri, ni Lieutenant General wabashije gutakaza n'umukoloneli n'abarwanyi 14 n'ubandi 15 n'umwe wakomeretse na 3 bafashwe bugwate. Indege rero yarashe umunsi w'ejo hariya Mpeti, urabizi ko ni muri lokalite Bunakindi muri groupe ma Kisimba, ni muri territoire ya Masiwori Kare, ni muri Nord Kivu. Nukuvuga ngo ejo 17 saa 11 za nimugoroba babonaga ko intare za Saramwe n'ubundi ziri kwa advancinga, ziri kwerekera. Murabizi ko hari imirwano yarabereye hari ahantu bita za Buhaya habereye imirwano, ndetse n'intare za Saramwe nabivuze mu yandi makuru kari agace ka Buhaya kabasha gufatwa, ariko na gace gasa no kerekeza Pinga. Abantu bahazi hari za Burayi za Katobi, ubwo n'ubuce bufite burimo M23 za Mpeti, ndetse bari na kubaka n'ikiraro. Murabizi ko kiriya kiraro kimaze kubombarwaho inshuro 3. Izindi izo twita ngo ni avion de chasse, indege z'intambara cyangwa indege zo guhiza ubuhigi, indege zo kurasa, zabashije kugaba ibitero, baza kurasa hariya Buhaya, Mpeti ndetse na za Katobi. Malgré ku mahirwe y'intare za Sarambwe, biriya bitero twavuga ko byabaye nk'ibitero bya sabotage, kuko ntabwo byigeze bigera kuri objectif. Yaba umuturage na muturage wahaguye, yaba n'intare ya Sarambwe na ntare ya Sarambwe yabashije kwagwa nimwe. Ahubwo mu gusubirayo, kuko hari ahantu impamvu wenda ubona ko guverinoma Kinshasa ikomeje kuhibasira cyane kuza kuhagaba ibitero no kuza kurasa hariya muri kariya gace, nuko hariya murabona ko na hantu harimo ikibuga cy'indege, n'ubundi twavuga iriya aerodrome cyangwa aeronef ya hariya igwaho indege. No ubona ko ari aho bavuga ko M23 mu gihe cyose izamaze gufata hariya ikibuga cy'indege cya Goma kizaba kiri standby, ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri standby, ikibuga cy'indege cya Minembwe kiri standby, hakaza ikibuga cy'indege wenda hajya dufashe ibyo ngibyo. Ubona ko ari n'ibindi bibuga by'indege nane za Saramwe ziri kwa advancinga zerekeramo hariya muri za Shabunda. Babona ko iriya ari inzira y'umwimerere, inzira ya vuba yo kugira ngo intare za Saramwe zibashe kwerekera he, zibashe kwerekera
muri Pinga, kandi ukabona ko wenda nk'abantu bazi hariya cyane cyane muri Pinga buriya akayira gasigaye ni kamwe, ni akayira ko kwinjira mu ishyamba, kuko uvuye hejuru ya za Bushimo, iyo hejuru ya za Bibwe, ukaza uba uri kwerekera muri Pinga Bushimo, intare za Sarambwe zirimo, ukaza ugafata kiriya gice cya za Mpeti, iyo za Katobine, za Mahaya, hariya muri buri groupe mu lokalite Bunakindi, intare za Sarambwe zirimo, kandi ziba ziri kureba hasi, ziba ziri kwirebera hasi rwose hariya muri Pinga. Ukabona yuko mu gihe intare za Sarambwe ziri kureba hariya hasi, biba bigoranye, baba bari kuvuga ati mu kanya gato baraba bamaze kutugeraho, baraba batwinjiranye rwose, baraba badusesekayeho, bakavuga ati reka tubanze twafunga communication ku bijyanye na bino biraro tubicagagure, ubundi noneho dukoreshe n'indege kugira ngo intare za Sarambwe zitabasha gukomeza kwinjira muri kiriya gice. Izo bombardement rero nazo zabashije kugeraho, kuko aba baturage yaba n'ibindi bikorwa remezo ntabwo byabashije gusenyuka. Ubona uko zira bombardement aveugle za FARDC ntacyo zagezeho ku baturage bahariya muri Kizimba, hariya za Mpeti muri lokalite Bunakindi, muri territoire ya Warikare. Reka rero twigendere twigire ahangaha, wenda katwigira ahangaha tuve muri Oso Banyungu, Nyiragongo twayivuyemo, umujyi wa Goma twawuvuyemo, reka twigire hariya muri Kamituga. Ibivuga hariya muri Kamituga, abasirikari benshi b'u Burundi baje kuboneka bari kuva iyo bita kuri ligne de front, aho bita Kirungu, bari guturuka Kirungu. Kasika ni muri territoire ya Mwenga, ni muri sheferi ya Rwindi. Baje kuboneka bari kugera muri centre ya Kamituga, na centre ya Kamituga nabo batari kuyigumamo, ahubwo bari kwerekera ahantu bita ni destination, ahantu bita Nyabibungu. Baraza bavuye Kirungu, Kasika ni muri sheferi ya Rwindi muri territoire ya Mwenga, baraza barenga muri ville ya Kamituga, bari bikoreye ibintu byinshi, berekera aho bita Nyamibungu, berekera muri Nyamibungu. Ariko noneho bari abarundi bari barutwa n'abamayimayi, kuko na nyuma yaho haje kuboneka abandi. Abo noneho uburyo bagendaga noneho bari babari inyuma, ubona uko bari kuva mu bice, nabo ni aba FARDC. Donc urumva ko hari abasirikare b'u Burundi babashije guca hariya Kamituga, n'ubundi baturutse muri ibyo bice, n'ubundi maze kubabwira. Abandi basirikare ba FARDC nabo bari bavanzemo abarundi, baje nabo guca Kamituga, nabo bari kwetera Nyamibungu. Ariko bo noneho uburyo bagendaga bari bavanzemo FARDC n'abarundi, mazanana na FDL zari zirimo, bari bashoreye ihene, bashoreye intama, bafite amabata, bafite amapanya, icyo bita amakururu, bafite inkwavu, amasungura, bafite amadendo. Noneho bagendaga bamanura n'amapano hejuru y'amazu. Urumva abo n'abasirikare ba guverinoma Kinshasa n'abasirikare ba guverinoma y'u Burundi, bagenda bamanura n'amapano, umuntu bahuye nawe telefone bayitwara. Noneho bakavuga ko bari muri reprise stratégique, ariko ukibaza ngo reprise stratégique bari gukora, bari kuyikora gute ntawe uri kubirukangaho, ntawe uri kubarasa? Baravuga ati ngo le maître de reprise stratégique non plus attendu de véhicule, ngo bavuga ko bari gukora reprise stratégique, ngo ariko ngo ko bagiye gutegereza imodoka zigomba kubajyana, bakaba ariyo mpamvu bari kugenda n'amaguru, ariko bakagenda bari gukora ikintu cyo bita guheha, bari muri operation heha. Iyo bari gukora hariya muri Mwenga, ni ukuvuga ngo nta muturage wasigaranye pano solaire, nta muturage wasigaranye agahene, nta muturage, aho banyuze bagiye baheha ingurube, ihene, inkoko, isungura, imbeba, buri kintu cyose bagiye bagitwara icyo bahuraga nacyo. Basanga wanditse ipantaro nziza kuko wafuze, batwara abanura imyenda, udusafuriya batwara, amasutiye batwara, amakariso batwara. Ni ukuvuga ngo
abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'u Burundi babonetse bari guturuka ya bari kwerekeranya Mibungu, nta kintu na kimwe bigeze basiga, ibintu byose babitwaye, icyo bahuraga nacyo cyose bakijyanaga. Ngaho mumbwire noneho uburyo umuntu umwe azarwana abwira abaturage ati muhumure, abaturage ukabagabura, ukabashakira imiti, ukabaha buri kintu cyose cyo waba ufite kugira ngo abaturage bariho babeho, undi nawe agakora operasiyo zo kugenda aheha ngo muzarwana urugamba ubashe kurutsinda kimwe, mu gihe abaturage bavuga ati Imana iguhe umugisha, uwundi nawe ugasanga ari kugendera ku muvumo ngo urugamba ruzaba rumwe. Bakunze b'Intare Official rero, abantu benshi mukomeje kumbaza ku bintu bijyanye na Uvira kugeza amagingo aya ngaya, wenda ngiye mvugana n'abantu bari muri Uvira, abantu bari hejuru, reka mbasobanurire. Buriya Intare za Sarambwe urugendo zifite zo kugira ngo zifatira muri Plaine de Ruzizi za Gatogo, donc zigere za Kavimvira n'urugendo ruto, mu gihe Intare za Sarambwe zigifite hejuru mu bisozi abantu bita za Kizakiriba, aho ngaho n'ubundi nuko ngo narwo n'urugendo ruto, kuko wenda reka mbabwize ukuri, hari nk'abasirikari twavuganaga n'ubundi bari mu Ntare za Sarambwe bambwira bati ngo turi kureba Bujumbura hakurya. Donc aho bari mu misozi bari kureba Bujumbura, mu misozi bari kureba Bujumbura, ku buryo bashobora gukontorora Bujumbura n'imbunda zirasa mu ntera rwose, aho bari bashobora kuba barasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Uretse ko Intare za Sarambwe buriya ni abantu baba strategy, ntabwo babasha kubikora babashe kurasa hariya muri Bujumbura, kuko ndemeza yuko ariko mu gihe cyose u Burundi FDNB bukomeje gukora biriya bikorwa byabo, n'ubundi bazajya bagashiduka Intare za Sarambwe zamaze kuhagera, zamaze kubageramo, zamaze kubateramwo amatako, kuko nazo ntabwo zizakomeza kwihanganira kubona igisirikare cya FDNB n'ubundi gikomeza gukorana n'abandi, gikomeza gukorana n'abakomeje kwica imiryango, n'abakomeje guhekura abakongomani, n'abakomeje kuza kwiba inka. Nabonaga hari umujenerali umwe onaje kubona uri muri FARDC, ari muri Wazalendo, avuga ati ngo mina kwiyagomboa ngo mina kwiyagomboa ngo fasi yote ngo amapo ngo ahantu ngo ho aduyi ngo yagiye ngo yamaze kudufatana ngo yamaze kudufatana ibiki. Noneho nkabona anavuga bati hari n'undi nabonaga witwa Mukwege n'ubundi we avuga ati twebwe ikintu kiriho nuko bamaze kudufatana, igihugu cyacu kimaze kujya ahandi. Uko bako Mukwege nawe n'umwe mu baopoza, ariko ubona ko n'ubundi adashyigikiye M23, ariko nawe akaba agaragaza ukuri, akavuga ati rimwe na rimwe wenda reka twishyiremo ko bari atari abakongomani, akavuga ati igihugu kimaze kujya ku bandi, sibyo? Kuko nawe wenda biturukanye nuko yumva ko igihugu kimaze kujya ku bandi, ariko nawe akaba atari umwe mu badashyigikiye Gisegeti Kirombo na guverinoma ye, kuko nawe ari muri opposition. Ibyo rero ukabona yuko yaba na bari bakomeza kuvuga bati ngo twebwe ngo durashaka kugira ngo tuzahagarika M23, ni ibintu bavuga, ariko ubona ko bigoranye cyane, bigoranye kugira ngo bazayihagarike. Nabari ukwishakishiriza icyo nakwita ko ari amaramuko. Buriya abantu benshi ubona bari kwishakishiriza iki amaramuko hariya muri za Wazalendo. Bakunze b'Intare Official rero, reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abatari bakora subscribe mukore subscribe kugira ngo